की खूब और का बातें सी टीवी. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi nginwan ramangi hakrdob ying jongpi. Kalumpung Ilekai, third men's double, open to all badminton tournament, Arajar Posau, Lepin Long like a sing samla, lower lomparing, Nadukash Potrik, Haduk Kakatrik Resau, Arajar Posau, Kumgajing Pensakin Mau, Yunong Lambarim, Uba Nang Remdor as Kongwir, Klapoino Shakabakot, Hagabagidan Sau Pojur, Kinong Ilekai. Kakinhun Jong Umiban Ke Shulai, but day lang dong pulo, Klalong Kakinhun, Banyora, Yakanam Lado, Hagajing Kun final, Persha, Kakinhun Jong Ba Ragui, Patirema. Kakinhun jong umiban ke Shulai badai lang dong pulu klalong kakinhun banyok raya kanam lado klayok Korea kasong pisa kabakat laya jar tingka bakakinhun ragui bati rema kabelawan baar klayok Korea kusnam pisa kabanyo jar tingka. Haga digesngi lasaki da urang ba shnong juga shnong lu lum paring uba di Shabong belalong kumukongsan budu sekretari jong Meghalaya State Badminton Association Urajis Kamal kumusembut kongsan. Asim tang ya kana kabu ban ai kuble fi baro ya ka seng samla batu nang etre sitom nang etre sitam tang ba fi kondok ya kana ka tournament andai hakiwe ki kam namar kum kasnong baro kasnong hi kaya chakmat hak imlang sa lang kabya kamiat apo ka imlang sa lang ka yo nam kasnong ka thao kadai bang idon ki kun sama ki pa im ha kata tipriu tiplay ki patip yala ki jong ki kam ki jam bat kum ta ta de pikum ka seng samna kalong kalungkor ka bakhya ba ngi ko ka do pasnong ngi khmilenti ba seng samna nang ne na po lawalang paring inyatre nang kat pa ka do pasnong sibon ki jing ek ki bang kendo asnong nakapor sa kapor kanile kajuk kapamenta kalong ba baro nagsamla kila sedang ngop hawan drugs ba kanile kadai ka way na kikam ki ba hakmat e ka ba iwain pa iwain nong sungsnong nado ki samla hado ki rang ba hado ki long kami ngi haban pek ngor de kalong ka ba ngarong ay jing kuble ka ba kraw ya seng samla ka ba kano kapor larang idon kam kum kado personong kum ka stip committee jong kado personong nagalyang jong iseng samla kilong kipa kloy mania trail kat ya kajuk kaporong ngakirmen bat ngakentu ngaspuro kasneng ka kraw ba kum ji samla personong inya imsngi ha bangin ya minot ya lagi jong ki kam ki jam bat kum juro inya simenta hagi babon dai ki jingelek kai lada kalong ha ka football lada kalong ha ka basketball nada kalong ha kana ka badminton ha ka table tennis ngiladon kana ka indoor stadium ihaman penon kampok namar ya kan ila tao omde yang omde nre ya piki samla ba ya piki hab ki badang ka ki